Nedela, 30. avgust 2020. godina, negdje okolo 18 časova i 10 minuti. To beše pogled kon zapad, pogled kon sever, Skopska Crna Gora, pogled kon ova đubrište, pogled kon Skopsko to nebo, pogled kon jug, kon vodno i pak pogled kon zedi sonce dokade što ima ispušteno od kosovska strana, od kosovska teritorija hemikalizirani, mineralizirani, metalizirani prašini, visoko toksični, visoko kancerogeni. Neko ljudje vika deka se radioaktivni, opasni, po zdravije to na bebinjata, dečinjata, učenicite, srednjoškolcite, studentite, mladite, odrabotnite godini, возрастните и najvozrasnite od penzionerskите godini. U svakoj slučaju i danas nebo to je čisto i gdje nema patničkite avioni koji što pozadi sebe ostavat kakvi bilo prašljivi, vidljivi tragi koji što ostanuvat pozadi njih so sati dodeka visokite vozdušni dviženja negdje razbijat kako šlak kremi, šlak peni, kako prašljiva zavesa. O sole mio che bella cosa na giornate sole. Ne znam što misle drugi te lugi, ali mudrite, dobri, humani, mudrite od Valjanski plenarski parlament ovako vilat. Za mnogo godini, za mnogo deceniji, za mnogo vekovi da ne ima.